bomba tukinyiria tha ijiri kirokete ndege 12 ndani ya mubango yo chanja mukarukirura narua tukienda kwaririria Meru ikinyite na tunaenda aje as a county na MCAs kwera rubaririe ntukuingia ubakaraya akaba kuwate kuomba kwithirwa kuri na Calvary number 3. Is it even necessary ito wite kwithirwa twino ntuyeye ama tu bae Governor Kawira Mwangaza kanya athirie kaita kake ka miaka 5 kwethurwa na kuthurwo ringi kana kwethurwa ati kuthurwo ringi ni mwananchi niwo kamua because ni muthurwa wantu. How about burekane nwe athirie kanya ke then endele tuli na mheshimiwa Mutuma Kalembe hao former MCA wa Rurorera na thaini mwerekeria wa Jomo Kenyatta Foundation appointment ya erwe mwambirino yo mwaka yo tha ijire ikirokete ndege 13 mbere twaraniria na mheshimiwa Kalembe ambere baranire na owe murimi kwire atire in general iria ni watibu nene sana kire imera biaku na amona kwithirwa imera no bidewe ni pathogens kana no bidewe ni into ya fungi bacteria na tubiti tonge munene ni kumaanisha ati iria kinyario no ritume kwithirwa win 100% loss ya ibiokora biaku iria ni itharo ri cindanira riuwa ni itharo ri cindanira weru itharo ri cindanira roi itharo ri cindanira riu na nyakanya mundene na imera biaku biro wandite ko ne kuwatire ukya kwithirwo karekerie ria rita na mbere mundene yaku then ukethirwo ru watine bo watia maketha bururu na no batire kwithirwo kimenya ati iria ni rikithukangi kinya native appetants ya intubire bithara bietetheria imera biaku kwithirwa biikura na ukia kwithirwa ukarekana neria rita na mbere kwithirwa riikura mundene then ni kumaanisha ati uwe utithirwa ukiona maketha neria rikia kwithirwa iria rikia kuendelea mundene yaku uwe uri watine bonene sana na ni bo ntubatire kwithura nende ukithirania ne iria ri bombere Bruno Mwanka withira ukimenya iria ri ni iria ririku na bongi na Bruno Mwanka withira ukimenya ri ana atia na burari kuingia then ni kumaanisha ati na nawe ni boru watine bonene nkurukiba wache maketha na rikio tiwo then uri watine rekana thiria iria bururu na ndawe witwa Colopa 300 OD kuma Osho Chemical na ukethirwa nawe uri werune na ukethirwa wina wirigiro bwa kwithirwa ukiona maketha actually wirigiro bwa kubukethirwa bwikinya 100% tha ijiri kirokete ndaika 15 karibu sana mheshimiwa Kalembe thank you very much no tubotonera kanyerukirwa na arua abare na woma ni gukwega ndula tubaru iriro rere ibabega na nyabaranda yange baketha ya barabara ne Bamiru besawa iwa kimurungu nyotu kiria bwega na gatogi mwa mwiri karibu sana now mheshimiwa Kalembe kuri na rwarirwa impeachment yengi I know una wetu outsiders kirimantu ya lakini is it necessary? Not necessary. Antu Governor Meru William Samoei Ruto. Sorry? William Samoei Ruto. Nwa Governor Meru? Nwa Governor Meru ratu inwe just a scarecrow. Kare out just tu akaria no tunijwa nya president. Mheshimiwa Tomba kuo. Yes, ambuge no tubali. President na ure bwega Governor Meru teka kumba ba mutetheria. Na already no kona impeachment already ijiri chite wa ba mutethairaia na bakiuchi mo ira bombe kumbikikana na ingwetika ya kanyare eterwe goro the president if I'm not wrong not to even duaru nyanjuri nchekeni rali state house barete kwarania na president mbi nyo sababu ile tumite omba gwitwa nontu Governor wetu kiri rutero governance te kaomba mono na kwegererwo tetherwa sana nontu kinya gintu kitwa delegation con delegated duties te ka kumenya nontu no kumenya munini owe uti uri mwenye mutethereria nontu gugicha account ni nyingi na nina ukona na ri bia tumeona abatithwa ndene ya Meru etagwa na ndecio ninka Mheshimiwa Governor Kawira Mwangaza ni muthurwa wantu of course no wathurirwe 2022 na president nethire twari very categorical na kuwa atire bombere bururu akaria
ekuru ndene ya Kenyei, and that is what he is doing. Nontu muntu uyu nathurirwe ni antu baba kwenda muthuruka ni antu bakai au nya president na kuthukia nontu bakwithirwa tutumba kujukia utongeria kana ite pia bibatere kwa elected both ki men and women utumba ku naru utongeria pokinya to women versus men potumba gwita unontu kwithirwa uri mwekuru that don't mean that indisability no kwithirwa mwekuru tibuti disability nontu ituje twene wanawake bomba wengi no kaya gutega ekuru ara bengi kana deninya families they are doing best nontu no gwito gatego konenya bara bengi bo barungamirite nyanja bara bengi bo bakuthithia mantu ya maingi so ategera kwanza muntu batere kwithwa empathize on in boy child nontu boy child already mongera ijinya sheria chiongo ite mu favor gwatega sheria nyingi muno ona wa land Kenya ni gu favor ekuru muno ko utu kuga tujuke otongeri na ndi tubunanu between men versus women ko nya president na thithire no riru tumona mbuga atiri Dairo president akiuga next time wethirwa kwina running mate wa ntomurume kwithwa kwina running mate wa mwekuru that's good na muno arengete deputy president kithurano kiu kingi twitite no ibatere gwita vice versa ko next time Gachagua ari deputy president abatere kwithwa ari mwekuru takani nkuwe either way ko next time bila tukundimandi tro ya Kenya i president mwekuru because she can na arafu twina deputy Gachagua au tugeta then okay ya kwithwa president nombe mwekuru ni governor akaremwa tuterugwa mwekuru no are mwi governor apana but kwina incompetency nio problem ira twine tukuga ekuru bonde bomba na tukuga ekuru batiumba ekuru ba miru nikino tuturaigwa kerere ira twinio na Kailemia ni tutaigwa na president wa judiciary Martha Koome uju kena kiegwa gift ethina ciawo mwanyo ou akamatite Raiwa muntu ena gift na nenkeri menyamaro na kuria maigo na kuria kwerewa kena mantu yao ya kipekeo u ndula uti muntu ro kawira ketha na kuthikira ngavana kawira ketha na kuthikira ketha na guchieta kamuchemanio kai ka signed 2027 akamba kushughulikira Meru miaka 5 aigi Murungu lakini tokara akiri ne woni ujuri 2027 na no kira gupingwa na mbi automatically those people baraba kaumia i mwananchi nontu no recipients for everything so mheshimiwa to be clear kokwira MCAs bakanwana na impeachment no wonte kwenda ibaite ngugi yao because it's within the law but advice ko ira ndikibera ndula ibena masinani ibeta mashinani beta mashinani bambire kuthomithia wananchi nontu bena all time kuyao ya oversight ni mwe yao kuyao ibathithiria ya budget na ibakulingi street mantu jao bwega na ndibura batigerie batinda gwita wiki impeachment ni akwa impeachment inte kuoneri solution ya ndene ya Meru nontu automatically urokaritie kawira president na mweterete amutethio tu ko uga twatejanire gita ibena me mashinani bombe kuoneria wananchi sarakasi na nteto iri kuendelea ndene ya Meru mheshimiwa mtu no achiuria atiri kinya muntu roirura rera no achiuria uwethine kuna gavana nimbi antu awithro kiarira cia mantu ya roirura rera antu awithro wina issues na MCO roirura rera uwe issue kuna gavana imbi kuma mpichiria utithina ndiro ndinio na gavana ali is just undi mtu rampatere kuwaria mind yakwa undi mukario Meru na as much as I'm not elected and through iro rera thaici ro MCO ko ikithinji ntuo ntue na ngugegwe ndene rwiro rera na ntubaru rwiro rera na Murungu wa batethetie uni na ndi na jukumu nene sana egutegera bonthe ndene Meru uraba batere kuendelea uri ndi mukario Meru
ndi uria uni ukunyamaru nteto iri kuendelea itebugi na ndi mtu uria voice of the voiceless ndi mutongeria opinion leader nongwata na ndi ruterere rurungi kwithwa ngitegaira no impeaching governance na intrain na ndirokiria bibilia na ndira serve antu ndatega mantu ya tibu into mbako mama no kwira watiri ndiguru ithuka ati baria bakwithwa batiji ithuka no ntu bara bega bara bakona mantu akithuka na bakira so we should not be silent wherever you are. Yes. Now, kundi kienu kia Meru New Dawn. Ibukito? Yes. Meru New Dawn. Yes. Ntukure ya mathiko ya Anabali na pole sana oringi kiri family ya Mheshimiwa Ali. Bwaromere na bowa kiri miambo enu ira yarirwe ni Mheshimiwa Alhaji. Bowire ati atongeria baubwera barubare aumbere Mheshimiwa Senator Kaluri, Mheshimiwa Peter Munya, Mheshimiwa Ntwethinki abatongerwe ni Mheshimiwa Mithika Linturi bakare ndi bachingile nyumba and then beye na solution ya mtu mwe kana beye na mtu mora ukethirwa aichindana na Governor Kawira. I think that was the message per se. As one of the member of the New Dawn, you position yari ya Alhaji maoni jawe jauro ningia kwa kanyo karia ko utono to acheme ni tuitho tuna resolution. Oh really? Yes, ikuga munya na bo bange bagwatanire anga bachindane na Kawira no everybody na rungame uni akwa musimamo jo wako no nditari ketha ikwari samwe atwa China turauga na nina unongi bachemani bakarenthi so it was maoni ja Alhaji urana woni bwa ora ona but yakwa ndiuga mtu wonte okwenda kuromba giti na rungame aliko to the task ombe kwenda na pole nya uni ampuka ibwaga ndura nya kwithirwa kinya babu weru ibombire ku kinya kuga pole njaire na tinda bwaga na masisha njami kuhusu mantu jaraje endereaga nya uni yakwa na family yakwa mpuke pole sana kimwendali. But it was very unfortunate kwithirwa nyanga vana wengo ateta kugenya pole na itone athunguthite speed yembe gwita Karen na bararingo ambicha na Dr. Gikonyo Cleophas Malala na governor wa Cecily na governor wa Embu Cecily Barire. So kiure kira ndoragia gwita Nairobi Karen na kuija Meru ekwarori ni ari kuraisi tona na itujuju to governor na kinyoge kutho ina difference ya assembly utumba kwithro igwa utubatere gwitha ketha nonanirie kuma mbere no wina kiao na nwitite kendo menye itwerire antu twabero ini pindire ne isende maguchethaja teke na kiao na family ira yali teke na kiao na ana barabali na kwithirwo kwira wa actions speaks louder than words na kuria gwita Angeria auga pole ya Governor Meru ketha nya Cecily Barire Cleophas Malala bongo iba gwita na bageta na antu baba ingi governors baba ingi batumana president atumana o other leaders batumana is only Governor Meru kuria gwita eu ikuonania weakness yo tongeria ikuonania you people wowe aja yaku ni antu barabe moyo no ntu bakuringira kura 2027 urora akua ko inala and find go tina aja nawe na ikwithirwa action siria thithirie ndula urampumba kuga Governor te kari na kiao gwita kubateka Karen ketite kuona kithaba gukuo ubonthe agwirwa urampumba kuga so those are my wants no to utumba kuita nusu bura wiba maana ikuringiria na bana na wabekira muthe tunogeta ko gapole no karungamana na njera monka muicho so why nikino ntu kuge anga have an accident within few hours from there kiao kira gikathira no karia gwita kuthithia ungi so njera pole sana na murungu na thithie kwenda kwawe na murungu na arunga manene na njera iboya kire atongeria bonde bara bathithirie mantu cha manene but akona maoni jako kampire governor iboya kurungamana na antu ria bakurira na iboya kurungamana na antu ria bakutheka ni utongeria mheshimiwa tuwenda tuikira siasa kiri mantu because family of the ibado still ni common but Governor Kawira Mwangaza na ithire akithiolonka kunenkanira cheki chia bursaries na ontubo kire atongeria ya babu nende barabote pro tongeria bwawe ibuzo tobukiona makosa sana kire mantu ya I don't know why na awire yoni yo muritire wake wangui arenda kwa kishati no kinyama torene kwethirwa ni cheki wanenkanire kwethirwa ni project yoyote ni okurura. What is the problem with that?
Ndula nä kä rontu wina mathugani ja makai cha kå thugania tä ja makai as person but cha kå rä rua if I correct it cha kå rä rua very fast nontu wateka ngavana Kaura Mwangazari arä women rep arakira kä kä raitu arakira oriru nyingu gitiawe aratu kuingana nandi memory ni ogwira memory dikana kidogo sana au touma otroka wira akira otroka wira ataithwa aki voice and then adrikari na somo no akiuga basari iko ejanwa ikidogo basari iko ejanwa ingiri ile iko ejanwa ingiri jere na ndera mesaya kurana ndi eja ananyo wengo aruga kaeja mwana 20 webte hantu baragwirwa na uni kuri antu amumbo congratulate Kawira na for the first time utikeja kona yake mundu okwa uni congratulate Kawira nuntu munduro mwete slogan you making me happy kwa liamana ko make happy na sarakasi na nteto itikwereka nontu ankuria Ndula ngavana kwekona na promise ite kireito no muthuku na basari ile akweja na basari ira kireito akweja na ingiri 2 na ingiri 5 na ingiri 10 whereas that batu twali mwana wa nde twamunenga ira ingiri 3 mwana wa secondary twamunengira from ngiri 5 na wa university twamunengira 15 to 20 kwenderea au no twathithaia na still tiari milioni 3 niki no ndumwangira thaika wira akuthiurunka na ambassador ngiri 2 na because budget ya county tirongelwa substantially chekwithirwa ati basari ni ekongele na ndire kithaba tu twajara ngiri 3 ngiri 5 ngiri 10 ni no this time around chena ngiri 2 kenda baba ingi tiga wedula ijaba tu twata twaja antu bonde na Kawira biri akuthithia kare mi kundelegate duties ngugira ya sawa ngavana na batere ku launch basari na type no to bakwithwa factor ya time na batere ku trust the process and ku office na from bottom up from up bottom no kumbigwa office rere iguru mwankanthi ko office rere iguru ne batere ku trust nya office rere ndi na office rere ndi ni MCA na ward administrator ali counting officer wa governor ko abatere kwithirwe no ndungu nyingi muno ni mweterete ndene county na batere kujukia ambassador a launch agetikia MCA na agachoka agetikia ward administrator beta bakagita bakaejana na itibatere kuejana no ndu another thing chekire nenkanirwa utiwi kuthithwa ria chekire nenkanirwa bandu muchiari to gwike school iri tu siasa ira tu ni campaign nawe from there government yongo ni batere gwikia nukuigwa maskuru chekiria kethe nare gwitite timuchiari wengo batere gwikia ko unyare kuona ipindire biu chethwa number 1 ikwijite ithurano bia UDA ko Kawira na kwenda kuthithia sarakasi yao kana kwaria na antu no ntu kuigwa jeka first gentleman akwenda gite kiambio no ntu athiria ariuga muraga na guntumite na gantu ambunenkera ko no jojo na taita wa thimangiri kenderu ekuru baranenkero ngiri 10 tu ne ekuru akwe bathatu buna ngi maguru bakinyangi ibambita bambira karembe njo itu twaririe ije itu tutetere ndabera obire bukanda no bio bwaketha mwankira thaici ketha thai bwarite bainga gitanda kimamire ni bugwa kinoruru I swear ekuru bakinyangi maguru inthaka no ntumbechi kunenkanirwo nenkanirwa arirwa kareni kacha nenkanirwa atha chierwe kareni antu 2020 wogo nenkero ina rwiro akamatuka lakini re mwesh igwani ora no meinte bunjetwe onge onenkerwa ethwa no ne okungangana irwa ba ndakara nchika uma ndere beja bakambirie kutunya oriku bakambirie otunya uju ko iku making me happy
Ankoria atiri, why does it happen ati michemano ya Governor Kawira Mwangaza most of the times ni tharo yena kacha ntu eji aendi amburi ikaiwa iti atutwa ne antu aendi matresi iti atutwa ne antu aendi kandira betu etana antu yani kutena mutaratara is it by default, is it by design ni antu pa wepe ta kuthalanira into kenda ba mu paint bupui ni mutaratara yake how does it go is by design nontu ankorie dula na teka urang kauga teka ku mtunku itauka na ni sivini utumba kukania ngorwe kuchetha ntaka no iunio muturire jwayo ne karou so kisaraka siria kawira na nduaga welo ki mantu nyejare na kaumira na mbichengi na mantu nyejare ku akario uria nikenda antu ba happy yes no ndu utumba kwithwa atiri utina onda utumba kwithwa utina plan mege ntu kembere ndulari interview thirikari bikiuma bitethwa bimenya na bietete utina accounting officer ground antu bo batikumenya kwa babejite aria ukaethia tu na ndi ibarasa na kila mtu nakwenda ejo ni buinde bosundie na bosujundu na bone nkinengera ngania na inya utionda inya utikaratasi ku ngania nejire bara yake akajuki ibara turenete bara kumenya ibariko na nkwire ndula ngawa Kawira Mwangaza na plan nyenge ko antu agurite neta abo 24/7 akunengera tumaiki tukwata speaker net yawe rira muntu eje na thina na ntu antu ibaije mwekuru ekuru ibakeo na bakaigwa keo kuya unothikire ndenda na aru uthikire Kawira muchemo ne rejo wawe ukaigwa kaju kana ukaigwa tuju tukwario tutonga nkoro no ntu muntu ina thina areja akorwa tunenkere ojo ukaigwa oi to mukai munenkere ito na kanyomora kau ikakuma speaker newe me mndure na dare mbi very dangerous ale anda kwa assignment ndura we to menye to mike tora move avo tora to ikaira na ara tuna gichunki na bina anenkere tanto batonya kire antu nau na receiver ina area ikaria ge speaker na ndi nau no ntuna setete sarakasi ciawe ciuria atiri nikiro ndundura goni ombekirete maiki aja nikenda tumba kwithwa ndaria ndina maiki yakwa na agwaria wina maiki yakwa nikiro ndo maiki cia governor yaragie gwata antu bonthe kirinyo mwera no teka ukaigwa muntu rakiuga nuko membi ba train kenda bekirito ekuruke ao ne kurubambiria kurira no ngwata Mheshimiwa Kalembe kwibwo kwiweya wona kiri Governor Kawira we anytime wega utibu ndona ni nonturi kitha na kwithe na onda na kwithe na plan na go execute the goal unwe Governor wankwenda lakini akwa personally na ya kiumbe uti makosa ya Kawira mbona lakini to kinyira governance au ni otundifa lakini to kinyira mumbire no mbija mfano jo ure ombi noe angwanana nawe no mumenyagwe kou akario ombi kiwe no Governor Kawira Mwangaza maybe kiri ume bwake bwa mwira atiri kiri kunenkanira basari iji ne chungu bawa kworo inyoni bile ne yari mu ati aeta mashinani athikire mathina ya antu na at the same time akanenkanira basari iji na at the same time akararira no tunawire wene Governor mashinani so akathikira matheta ya antu maybe kire michemano uo akole ati yake so akorwa inyoni bile na ndi durali na thikirire mwaka mbere na radio runkana ngiri na akuthikira areja mwaka jwa iri kata igiru itingani ciongerwa kenda improve mathina ya tithira ya antu ndire uga tekejite mesaya kendenga kiraito eja kuthiria mathina to wengite nyaka juju akiuga anengero gitike women rep ekuru bonthe bakathira mathina areja arenga kiraito arauga ujo atebua na mbechire kunengero 12 billion ni nyinge mono na mwankire thai ndeja nja chienu nkibwe kaira roje na inge kaira chubu
barugorera tapu bukanywa chubu barugorera bibinge bukathithia onge na arua na takwa aremere nikenda thiurunka na ona ngiri jire kou ketho ti improvement ndula katwarie uma ndira weja no ria gu improve kiro ronge wareo ta kuga na ndiko ibyo uma araira antu umo bere atire resources will never be enough katugashare the little we have techia chaira nyinge na there is nothing on the ground. Yuri kirokete na eka 37 muthikiria. Very good morning rukirwa na arua tuli na Mheshimiwa Kalembe ao tukiariria bura miru yithiri twetete mwakatha. What do you think kinyao we miru ni boy yitete urithwania miru ikinyite na arani na batukire Facebook fan page yetu ni Wero TV kire SMS line 240188 na bere tuchokera na Mheshimiwa Kalembe kankwire mantu ya policy document. Policy document ni witekanirio bwaku na insurance ku kana insurance company ro yukitie insurance yeku irwethwa ni medical cover irwethwa ni insurance ya ngari irwethwa ni insurance ya life insurance irwethwa ni insurance ya cover muchi waku maybe against wamba kana mwanki irwethwa ni insurance ya biashara. Then kurina witikanirio burabwitha bwitikanirite ino yitawa policy document. Kiri policy document ye niyo kwenda twariria thai. Policy document ni proof ya kwithirwa ati wina insurance contract na insurance yoku. That means ni witikanirio bwaku na insurance company ira withiri Tokyo insurance niyo na ni tharo ye na terms and conditions iro batire kwithirwa kinya uwo kithoma baba ingi betu tuthoma terms and conditions zile chitharo iro unajua zile zinawanga imeandikwa namba kidogo hizo na kile policy document ni tharo ye na terms and conditions ira chitharo chitariria policy ye ni iri include nimbi bibirikire policy document in bibio withiri Tokyo insure yourself against na ukariwari wate so no mwanka withiro make sure no kuthoma terms and conditions hiji na make sure watanira na insurer ku ukuyukia policy document ye kumakire insurer wayukia policy document ye wena ntuko 30 che kwithiro ukithoma content ira yirikire document ye either witikanire na choka na withiro kire ana na choka kwithiro kuri untuboterelewa kire policy document ye make sure no kwaraniria na insurer ku kenda ithiro kweleza bobwe na wa mukiracho make sure kire ntuko thateji no kuthoma content kanambe mantu yera bwandikanirite na insurer oyo either on the seek clarification kana withirwe ukienda kumenya nimbi bibi andiki ukautha kwa kintu kyote kuelewa kinya kimwe make sure tafadhali no kuelewa na ukia kwithirwa utira utawirirwa bantu yera rikiri policy document wena ntuko 30 cia kwithirwa we cancel policy je warikia kumeamukira nikenda burekana nio maybe wita uriengi na either on them rira wena claim tafadhali kana rira ukwenda kwithirwa ukiri wane insurer oyo make sure no kuthoma policy document ye kenda wakisha ati utiweta hasara kana wakisha ati damages chonde ire covered kumaanisha ati nende ukithirwa ukiri wa make sure policy document ye no mithoma na welewa tha ithatu sorry kilokite ndaika 40 ya mubango ya chanchamuka tuchokere na Mheshimiwa Kalembe so Mheshimiwa Buraturi Meru, where are we as a county? Turina state ni ashagara bagala. Are otungi ugukethi ongi. Ara mwananchi noenka. Ntupa kanisa ibonka. Njuri ncheke ni onka. Gavana noenka. Na MP ibonka. Na MCS ibonka. Po ibu tongele tuna Bumeru. Na hivi tumaone nya president wengwa deja ndene ya Meru sometimes area nya mugeni aka MC niki wakwaga ngwataniro na mwangira thahiri ya mwananchi akamenya no yenka na next time arekebisha mantu jaja ndebene na kurekebisha mantu jaja ndebene ikureta utongeria bungi bubweru. You know what I will be asking myself here, Mheshimiwa Kalembe ni atiri. Ngwaterero ni yambi, as long as MTF ni kwenja barabara, as long as Mbasari ni kunenkanirwa, as long as Meru is happy, obura ngavana kwenda. Ngwaterero ni yai.
ngwatanĩro nĩ atĩrĩ tĩkĩũria ũmbũria nkajukiria au nataka ngucoka ngocoka ĩi ndo aijira turiuga ngwatanĩro nĩ atĩrĩ eguchwa resources indi kutho kwina respect nikuigwa ora muntu obichire aegi but when it comes to service delivery nokongwada uria ekire orongi I think Kidula oni utongeria bwithoro bukari injustice respect tako ibinge arankuga ngwatanĩro withweri lakini ndirauga atiri andu baba ithwe ni ngwatanĩro ire mwe kuruna mwene until the death do us apart apana ndiuga atiri ndula ndamutrima aja aitanguge aja anti-respect office ya constitutionally uria aegi kuma au ngatrima ndula no ethwa ate kuomba mono na uria kwio akwethana na my sister ombe gukira nikenda mwana inchi uranwe no tukura twaringirwe is a collective responsibility to every leader iwe tumona atiri to part. How about every leader plays their part? Not necessarily I know utongeria ni interdependent ni bwetha rabukire lakini koke ya kwithro to bobo te kuombekana mheshimiwa we can still move on atiri CS Mithika Linturi we nkanera fertilizer nkanera mbeo araniria na arimi thiolunka na u kiolia miunde kari atia that is your work. CS mina Senator Kathuri Murungi wewe wona interview kureta ora uraretere itanda bya cibitari rete na weta senate ni othetera mbecha ciete mashinani hakikisha kwethro kuri na mswanda yo kuongela mbecha no ku vote yes kenda mero yongelwa mbecha we MCA nawe represent antu baku reta matheta ya antu baku mbunge ne governor implement budget bureba ngini MCAs. It is as simple as that. Mubunge itoko oversight national government mantu ya county wachana nayo. Omuntu aritenguirereke constitutionally. Nukwenda ngavana ajukia mantu yo ouga nontu natuthikirite na karau natuthiriria kipindi kiu au. Mayathi ne yonde dula. Ankuria kiuria. Ile weigua Mithika aritie mantu jakagwira ya mathuku. Ari tunkuotira. Kitha kuyo waigua. Ile ureigua kawira aritie mantu ya Mithika buthuku. No. Na ile tukwariria nte tu tukuga atire o muntu na thithio na tompere chabo agawa nande imbeja kwaria nthukangi ro uga. No nduli. Uke gutho okarunga magi president. Mundu no gutetheri impeachment yembere. Ye? Ara gutetera. Ara gucoke uge mutethio ora kuo gutetherie enda chukari aguchinja tukunia o au ni ki president na wananchi no kona ja ka obisi witi aganire nthoni chiaganire nthoni na ndi nu othangongi ikawira othanga Mithika you know na Mithika no orerere njoka rukune na gioka yoka nawe na te nduro kuga ankurie no kwaria bwa muno ni kubatere gwita utiumba kwathurana county uga ngavana patitani yangu ina ambio na MC ngavana patitani yangu ina deputy mbio ngavana no nikino ndubuti kwa tutethia Meru needs a doctor not a person who will treat symptoms turenda doctor ro kathia surgery augia no kuna problem acue the problem na the problem ingavana amenya atiri the ka assembly ithithie nguge yo yo uga na yo assembly nenkereni budget ojo wogitatea ouga na munini okona ni ndendo okwanguge ngakwa lakini ofisi uno okura muchara ijo wananchi teka ure au utheri imbatere gukwa ginya tuguge kidogo turankombo go supervise arafu nikenda ngareje yomba gwita ekari uriku ekari ou ngavana kwire arego kurukirwa budget utirio ande yuko kwetha kwirio kwanja no thithite makosa ntwire amero no ndu weru iwerune na ria tuija weru katwira kureta mandu mbio werune gavana no regete kureta supplementary na regete imakani urongo. That's the problem. Is not dika kwende supplementary shirieni ati no mwankore ete supplementary but it's not a must. Whether akwethro na kuona dika kene wita bobo ya it is okay ti lazima alete supplementary.
tutira antu ukenda na ndito bata supplementary is very important, but it is not a niki must. for example thai nukuigwa daktari abagomete nukuigwa kuri untu mungi butigwita ikwithirwa atiri twina tutheti tutano na katheti gaka kagutumirika na untu bwa kwithirwa igokaina mantu ya haraka na ara mashinani twatigara tutheti tuna twina mbecha na katheti gaka ikakumu very fast niki no ndu nteto iji igweta very fast itikenya na mbecha iri aria iturume aja tuongere gaka turume tunini atuongere turume kaka ange tuongere aja niki na mantu yo makugita atia kuendelea. So ibi wega bwambio ba supplement no nukuwa ni utetarwa ni assembly na nukuwa executive waregete kugita atia kunenkanira. So mantu ya jonte jakala mwasa dula mero itiomba gwita bwega, so tutomba ko tuna one factor na problem imwe nukuigwa ndene mero na tukara tukiuga ate problem na this is not about ndula mwekuru, not about kuganga mwekuru no kuruwanwe angekuru arume bairinganire utento murume obatire kwiringanira against mwekuru biria tukwariria in governance biria tukwariria gitike an governor kira kiumba gukarirwa imwekuru kira kiumba gukarirwa imukuru muntu murume. So this is not about context in between a woman na men, no turi ariria gitike an governor kira kawira wengwa achindire ntomurume. You know, Jumapili ndiru mheshimiwa na tukiambia no mbirite no tuona Jumapili twari na former MCA wa Thirogaiti mheshimiwa Muriki na Muriki atwirire thine mero tikawiraki thine mero ni atongeria bonde including yourself. Yes, na nguchokera akaindira kwira atiri riro kona ntu menya nya national ntemani no tutu itatu tikaririe national ina thina chiayo ankwire ndi thina na rerere national imunara wa baberi kankondo kwira uti MP utega ungi o bondo baikaya michene o muntu agikiria president muchene ibi tumawona president abonere na athirania nabo na athirania ya Meru wa Meru. Yes, yes, I thought they are united. No ntubwari boss supremacy in battles uti muntu utekwenda guchionera kwambi ke president uti muntu utekwenda 2027 ajukware mbio hari muntu ure oka spare and politics president ndene mbio Emeru. So inyakira ito kwaria Meru ina problem te Meru ake ina problem ndure inkwirire kinya national ina problem I concur with Mureke 200% no kuigwa nteto ne icho yatumira wona ndaria ankurie mbere omburire betikirie watela wa mheshimiwa bari na mutegeri weturukirwa na Arua nkwire ati story eku ni to the other day dene mheshimiwa Kalembe kiri mubango we Karona County akieleza ka story yake burambiririe uribine mantune yange no wito na roruru ikiri YouTube lakini nawe kitani kwenda kuibwa story eku ntumira story eku ambirete na rito apps akiri 40188 story je mali umefika kwe mani wewe kuwa ate ambiririe kwendia mbokando chukuru na ire rabisi. How about you story eku kari atandire areria bondire ari bononto kire apps bank story eku ni tomi sana twaranirie na wewe ukirukira 40188 twere story eku nawe kari ate na apps de kwirate ni banki ya mtu wende na that is why tukwenda kuibwa story eku ekari ate kila mtu urethwa ni mama mboga mtu wa boda boda mtu wa mukokoteni no orore account kire banki ya Absa kwa sababu banki ya Absa ni ya mtu wende na nkeri mantu ya account kwa na account ile kwenda withdraw we consider ukirura na Arua na ni rahisi sana kurura bank account kire banki ya Absa either uka download app kanoeta kire www.absa.co.ke kanoeta kire branch ya Absa yoyote kwina account wetu wa Absa One account. Absa One account yene bane account roke droke wirirwa ku withdraw na ku deposit mbecha chiaku botio chumburana hata kidogo kile account maintenance fees yo yetu au kaitwa na kutena minimum balance yeti mtu akwera account ni kula lakini wezi tu chini ya 1000 aje na pesa ni yako tirekire Absa One account wewe na rudhwa ku litambecha chiaku chonde na we na we rudhwa wikira mbecha irokenda na kutembecha choke droke itwa eti cha kumenyera account hakuna kitu kama hiyo mawe ya Absa account ya Absa One account ya ungo kwira na yangine ati kwithro ati no awe loan unsecured no kethro kire ana kaita kara ya kundi ko maanisha ati kethro ukire atu becha to kai ku ati kwithro ni biashara itithro ikiringi kabonene ati no tunukure ya loan na bari na kintu bawita secure digital banking with fingerprint kana biometrics ku ati ku bank becha chia ukana kire witumaira app
ukethirwa kile app yo no wiki no urure na kirore kile app ije kumanisha sasa tukiwacha simu yako hapa wewe hauna shida ati budget yako ikaiywa ile account ni then warura account yeje ukethirwa kiawa debit card woriu kuri na account witwa Absa Digital Savings Account eje ina roko ithirwa kiona 10% interest per annum na niba itero kithirwa kinenkarwa o mweri kile account yeje irabo kwira kinyayo itina maintenance fees itina minimum balance na weya nkuruki itina withdrawal fees ni mbetiro itawa wita ku withdraw better na iti yaku hii bakire Absa Digital Savings Account weta ku withdraw mbecha chiaku kana ukirita mbecha chiaku utebyo kethro keitwa ku withdraw win account yeje download app ya Absa kire Play Store kana kire App Store na withdraw kichiandikithia na withdraw pia wewe ukue mwana Absa Bank mheshimiwa tubombera ai mbere ibo ega nonto bakulikania antu rogono ru nyanda agitangire nusu kwire monda igirwe mbite kathuru askari ndeta kinoru rintigerie guntu kwire mbita kuthimwa na ndimpa monjeshi na ndero miekanywa ndono antina makamburu athatu ndari ndoria kitha gwa askari agwita kuriira mbureti na maigo kabwita kuria mono nao ndura ndirengwa no ntuntina makamburu athatu atuthireria rero amiro mheshimiwa so now udankwenda gukuria ndina makwi matharau build utego oko ni matharau impeachment ye eta nyuma nokona everybody atine heshima na kathuri nokona senator mwenzako akirungama akaua all of you in Meru kwina nthu including so who do we blame this no to woni wa Mboria ikathuri maybe no otombere kurelate na senators wenzake hii ni deputy speaker wa senate na bati kwithirwa ena chore kura at least half of the parliament na ndiko mpujuriri wankwenda gukwira no ntukwira ndura uga atiri bamonkabira nongwata ure wano ntuguni ya watege gitare kira ito indethero ndina MCAs ba KPP na woni ndari chairman yake bau batengi ebera untune bura tukite ata twetete so kathuri atilobaga kathuri no sio wenka inywe into wenka na ungi sio wenka no ndunu gutegera bubwega muno ukatego kona atiri utiumba kwithirwa county jere inyaba mobaliuga iko prove to a reasonable doubt wethirwa ati buru ikona anto 22 ati bathatu baura ko uno kona ni nyakulobe relationship yeku ya president 10% ugategera ndene ya senate either wethero rocio wenka nontu ukia kwithwa kuri uchore buryo utiringwa maita jairi giteke no choko runga mau mara moja ukiri ngwetekaniria na decision ya senate ora yauga that is lack of leadership including Meru yenando including no ngwetekaniria surely Kathuri did it wrong no gwigwa kinyakitha he is my friend but he did it wrong or quandary urampomba kuga na lakire leadership juicy urarabura ntobaba ni agwa na araugite akeja kwa address mbio assembly but nakonto nakwenda kinya ya ruraini atekwenda kuthurwa ndeje bandu akinya ya ruraini inya atejire well atiririe no to be fair to him atiririe no to bwa mutino yurajwa mheshimiwa Ali ngo ndo atiririe na ndina thithangia haraka no to na atiririe eje itukwenda no to no kubatere kwithwa akithithagia nteto cia oversight neje tumbe kwendelea mbio na nkwire leadership ngetikanina na uwe ndula national kuna problem county kuna problem unless problem hizi chombe kwithwa mwanga ketha no kona mwanga njumbe ikathiru hata the neji in 20 seconds ikathirwa through ballot bengwe bonthe ndura athurwe karembe athurwe in example kuga bangi beje nontu thine inya twabachokia ndura bandu ikenderea nontu biria tukatho tuchincheti mwito bonde top marae top bottom kwaria ma Meru bukenda Meru erungama ikwenga Kathuri ikwenga kawira ikwenga MP bonde ikwenga everybody
bantu bangi bareto babero nikenda mero yumba kuendelea bubwega Thank you. nontu otiro mantu jaja gachintia jakendelea jakario ou Murungu